Saint Dominic Secondary School Nongra kelas sedang ya kejinglek men ki kena school si benta pen pro jabing ya ki haswa ben sedang ki kelas bat ki exam ya gani kejinglek men lani ke school week la pli pat ba da uba penyat sings MDC berim jong katang harangkat kejingdon lang u Father Theophilus Sotun urang ba sinong uba Dennis Lendra uba Daryl War uba Ferdinand Nongsteng ki bedai ki dekhot jang ke school managing committee nang da Sister Gigi K. George ibadai principal ke nong hikai bat ki kena school. Haba ajing keren hakni kesngi uba peniat ula penken mau ya kejing koridor kejing nang jing start jong ki kena bat bandon kum kini ki jaj jing lekai kaban long kejing pentanda jabing yaki. Ula ong ba kejing don kam ka kot ka khia ba kejing lekai ke long ka bakongsan bat kum UMDC barim un pen sngau si ki bor bahalor man penyo Daki sports team syakani ke school kenang bakan ai jing menjoy bat bansai ye kisap kepong jong ki kena puli na kani ke school. Let us give God a big round of applause. There is a huge round of applause. Connected with us, not so much as an MDC, but more as a friend and a benefactor. Also, we are very glad that Rambash Nong Badanis is a busy man in the village, as well as he's working in NEPCO and still finds this time to be with us. So Badaril, Bahab, also Bahab Ferdinand, their presence here means that they are with us, they are supporting us. And dear sister and dear teachers and dear students, this is your week where you can enjoy, relax, away from the books, where you can participate as many activities as possible, trying to win, but winning is not the only thing, but what is more important is that you relax, you enjoy, you participate, and you make new friends. So I wish all of you a very wonderful week. Thank you. Ongi pada mana? Kene ke week ketika tayo ko ba pinjale kemen baro sistem pilai krekot pilaya minat ha. Permonta kene ke tayo ketika tayo ko ba pinje enjoy kom gi kena school wan refresh yang ega jingmut jing berkat ke jompi ba kumjulu ba pinyo ba pinla ba wan pen kre ketika exam kaba sawan na kini kisni te ni hangi baro sai nila ya je kini gerenti jang jing long kena school bat kapor manci ongi pikni kena ba kham he khandiat kapor jingli school kapor kena kade kapor kaba sotnat tam ha ke jing improve mengarung laya yendi kena school nang lapas na school nang college school ngai kido pun bagi perlu kejing ede ki kena school prakna kalau persutna lah hadiah nang ta nang college macam ngam don 11 12 hantur ngai kudu bun ki perlu ki bahadu mentangi dan ide tu nang lada kejing pulih ngalakio saka redan menteri apa office sarkar pun hangiru ngai kudu bun haki perlu pat ngatang ngifi kapor ke persutna kan persutna de kapor ke baki purlok ofisuk jan dari kapor bagi elite school aduk mentah baladon ke WhatsApp group mengi ke batch mengi kelas 10 mengi dah usnan kakandai prapusan midang ya dan ga jing ya kontak iwe buat sistem asil sistem ngije kendolang atau kejingi kendolang kejungi i rewind dia ngai kejingi for school but kadigai kapor bah mo kapor bagaimana hadian mengilat tri sistem office professional nindai kedo para boleh school tak no kata kemusim kelum tak no kata kemusim ke kemen ngelong kena biang mo ba dole do nang ni iri do nak kata group jengki pas people dengan saya depan nindai kedo ngelong kena biang nyakran kai nilai kai ko ki kena te tak ada ngamka ban drum masih ongi pi kena school kam di belakang he so ba wat pelun kapor kat pidang don kena
kapol school kadai kapol jong kalawai ke jong pi pidang yo kilat man pun kre ila di pun go man pin long kalawai ke bukan dia nak kata kata masuk ke pada sim ni kini ke kabu man pun kre man sultanat di jeng im biru but burung ikinong hikai ikimi kipa but man pun kre bah ya kalawai jong pi namata kalawai ke jong pi but eka yang kasar ke jong pi borok. First of all, I would like to thank God for this beautiful morning and also thank God for His blessing that we could be together in this campus, school campus, to witness this inauguration program for the school week of St. Dominic Secondary School here in Nongrang. Ngan keren nakakasi nomor 1 kuat berkeli jengkeli berkam respon bahagi kenapa? Te I kumplei lu kerpang na mentaka managing committee jong di ka school kabala kenmau yang bangan yadon rekat bapi hagenika step. Oi ngadeng nong mikmat barim jong di constituency ngala mikmat kum MDC la artem na kani constituency. But kum MLA she board she thank samoy na Maurican constituency. Tenga so kemen ya ka jingkren jong I Father Theo belong parish priest but secretary jong ka MC ba wala ngam yadan benta syu kumunang mikmat hagane ka shnong lane ka constituency hinrei ka jia day but ka jing kenmau ie kalong ka ba batam na kita baro bat ngaruk masuk bandong ba ka jing job ka jing ram ha ka jing election ka jungi ka dai tang ka election ka dai tang shi benta jong ka nika election process henry bat chakri pa ya ki pa ba kalong ka ba yar du kata-kata ka belong kemudian kebangkit jingmut mendai tak haba job bagin syakri dari lagi don hakano ke position hakano ke bentaru ke capacity ke bagi don ngaso baka jing syakri bai ba kan namdai ban syak hanglan te hakani ke poru ngawan da ke mensim ke bakemen da ka mensim ke bakelut ban wan hakani ke por ban ya don benta ban pi ke school khamtam ban yo ban play ke nika school week jong nika school. I kumplei kerpang ru ye sister principal sister Gigi iba jumkin mau nak kapor Singapore ban ni ju ya keren bah kumno ban la ban ya trailang nak menta ban kentiu ye gini ke school hamni Reshitom jong kinong hikai paro naduk ki classes ki bak 100 haduk ki secondary level ki balong ki dengdu ki shandu si ki paya ki baskem na mentaban ai jing syakri ban penang pen start ikini ki have ki barit hanne but kala lada pi paro pia nang pia start nang ne pia keu pia pas phan ne kalong syak jing mentoi ke jing kurku ya ke shnong kalong ke jing mentoi ke jing kurku nam ta ke imlang salang nam ta ke state meghalaya but nam ta ke ri india he berkowe te namar ba pi pinlong kita ki assets jongka ri india kita ki jing mentoi nam ta ke ri india te klem daklet ru ngidan hanne ki riramba iba Dennis Lenra ibalong irang ba shnong jom shnong nora iba ide perlok ba bat ini ru long be naki noktre ba charjar let's say ki por ki ban shuang kham kendu bai in mai bat kam bai ke sports club ane ko nongra ju kendu ba bo ngadang buat bai pa juwan ba ban ya donlang baka shnong nora khamtam ban promote ya kata ka sports activities hamne shnong lama ka shnong nora ka ju pa ba ka kamila kai football ha populo te mentai long ku bramba shnong bat ha jingelam jung iru ni ka shnong ka nang ya chakmat ka baide bat kanu ka benta bat ni germans hamru ba ka jingelam jung I ka shnong ka kio stand but ni sukumen baidan ima Daryl war belong I MC member nangta iba Ferdinand Nongsteng belong MC member but if ibaro kibaidan lang hakini por te rasu kemendu ban
ban yi tam kat tu kat ni por pengadon hang ni ya kasap bagi niki students kidan hagani ke school ngape nadu ka prayer song hadu ka welcome dance hadu ka cultural dance ngalape bah kidur khmat jeng ki khna kini bi kiju baro pe kat ni kilong kidon sap ha kasyat kidon sap karwai kidon sap katem kidon sap but kani kapen i ba kani ka school kadai ka beruspa aduh kata-kata kini ki students hang ni ki bala trishtam ki ba trishtam ban shitam melody ba bakin ban perform aduh kata kamdai ka ek ba basut ban pharwai na nganam nan mon phashat le ta ngala khat nang ni satai sha surah te kani dikasam ka ba kani ka school ka penmi ka identify ki talent hang ni for school tenga sukumen ba ki nohikai ki i kani ban so ba promote yakum kini namanga so dibendon ka music class mo ki dibendon kini ki cultural dance class berkiwe-kiwe nama balik kani kan yarap yaki kena ban suthu hangnu kidan ban khamdam ru kas schools week ka pementa ki babun ki extra curricular activities ba pinle ki sports activities kini ru kini yarap se ban page ban identify kini ki kena badan hakinu ki sam ban keli jingkeli ni ka por ba yakini ki houses prepare ki bala khamhe mamtip kidan nem ki 7 8 9 anne ki kidan te ngan stang shan na ka yellow house mo te pe P2 MH ngade ba penyan CM ngade former MDC MLA te ngashpa ban keli yang iwe na class 8 hantu kidan dan subha ke ka kamram jongi kumki MDC kamram jeng misia ada tamun pet yang senang ketahu madegang tangkap tahi Publish board pikir tengok no Winstar Publish board Winstar nak yellow house nak red house pan pe ila jubab ba deben pe yang senang ketahu mo ka kamram jongi to red house Kakabram jangki kadai penpet yang emnang sana pan yarap langi kisra pasliyo Publish board lanang art shushu nalor bala jubab i na yellow house la art shushu red house ben pe ya ka imlang salang ben pe ki surok pasniyo sutuna Kakamram jang ki MDC kalong manpet ya ke imlang gasalang ka jingsingan jang ka imlang gasalang ban kantiu ya kari ban kantiu ya kasinong gathau ban kantiu ya kasap khamtam ban yarap akibaduk bajenjar bat ba kenlong barbuar kibar dan kata gajing kerman bakin la ban kersan ya ki babun balang hakari khasi when the students na po ka greenhouse la jubab ha nang kham penyar shushu ka jing sutu ka jang i to blue house kamram kalaman pene ka tiduster kasih publish bun to kata kum MDC kadai ha to publish bun ye pi baro ki bala jubab itu ka jing keli balik ngakeli nomor ba Bunsin ka future jampi kum ki students ne kata kalawai ni si ong ka shong haki nong ni khmat mo lada ki de ki MDC ne ki MLA la ne ki MP te ki khna class 8 class 9 class 10 kin suthu ha kla puli ha po ka social science ki subject jampi ki don ka subject sabai dei ka politics berkiwe-kiwe pidiban suthu ngidon yakanika Constitution of India ma yakanika Constitution of India nila yo nadu 1950 nila yo
Namar ba ke independence jong kari India bala yo like luat na jing sensyar jong ki sahab hatu kapor kadai nadu 1947 manu bakan mau ya kadit independence torak keti manu bakan mau kini ki nong yalam hapo ri India kila frame ya ke constitution but under the frame ya ke constitution ki ong bakari India kadai ke jing sensyar pa kataga demokrasi ba ki mapi pinjit economic mat dada kita ki MDC ne ki MLA ne ki MP banshnaan ka kamram jong ki economic mat ka ba koksan bha de banshnaan kamot the role of elected representative is to make laws banshnaan ka kamram ka jong ki de banshnaan kay kini kaan nadu parliament hadu assembly state legislative assembly but district council ngi de banshnaan kini ki an kindai kita ki policy ki programs ban la ban yarap ya kari jongi hakanu kalenti bagi ngin ya shanu ngin poi kum ka state meghalaya ladan niyo economic mat bam suthu banshnaan kammentoi ban shupen bahata ng suro kammentoi ban shule bha tang school hanne ban high school building ladangim don iki an kiba bha kiba baskem kuba ongi we ne students na greenhouse ban yada ban long ka shongsuk shongsngan ban don kata ka shongsuk ka safety security kadeling ba ki an ladang yo iki an kiba tulon kamot kari ka jongi kan sahyat kanam la ban kiu kanam la ban long progressive kan sahya te takadaw ngi kum economic mat ngi late hapo district council ngi late assembly ngi late parliament ban shnaan te kini ki an ki don la ki jom ki benta te ngaso tenat hakawai ka benta ya ka government of India benta kalawan ra ya ka new education policy ba ki students baro kinamdai than tang banshu pulikot 100% lene ban pressure ye phi banshu long banshu ya tang lingbaka academic tang banshu nang kot bet lene tang banshu pulikot kamdai hindrai kani ka new education policy kan yarap ye phi kani ka an batmai kan yarap ye phi ban suthu hai phidon ke ka sap ba phidon lada phidon ka sap banile kai football nadu dangret kinsa identify phi phidon ya ka ba Finland haka lain jong football lade ke cricket Finland haka lain jong cricket lade de ba Finland ya ka ni ka jingruai singing Finland ha jingruai Finland ka jingtem Finland ha jingtem kumta kindan ala ka jong ki activities de takadaw nga so ban ong ba kani ka school week ka ba benbait da ka school managing committee da ka school management kalong ka badan kam hadu kata pila kelat lut ikajing kuliah ko maong fada bene pila kemen ba penamdan kampung ekot mentas tayo fin exercise sila dia physically but kani kan yarap hadu kata ndai ban kelat ru ban kuliah kot hab ban kuliah and side by side ru ngidai ban long physically fit mentally fit they but kala yarap shisha bakin kiyo nama poros katam judan scholarship na mentaki sports talents hendrai menta kila dot tenga nasoban kentu lingba kene ke program menta sedap wana kran kham jurong hendrai naso baka school management kan pet ya kene ngan yarap nam ta school ban coordinate let's say ban long in touch but ka government lingba ka sports department lingba ka education department kumno ban dan kum yakini ki activities let's say ban identify pp supa pidan kene kamadan hangni hajan kila ban penan kam ni kamadan ada jing ajing bet jing raba shnong nam ta school but nga ngets kemba shisien kasngi nang ni na school kinmi ki students ki ban long kita ki klur ki ban dikshan ki ban pnai nam ta kari ke jongi haki benta ba pher te ngana so ban ong ba slobha ban treshtom wat menta khidang khamret treshtom ban minot bha ban kulekot ban kongu ru iki kimi pa
but ke school ke deka second home na menta jong pi mo pe hayeng pi la don nadu janmiet baro shimiet la pe ime pa pi te nadu mesta pat la pe kino hikai balong kum ki kemi hi jong pi la pe baro shi singi nam ta jong pi te ka bodon kam ko ngo yaki kemi ki kpa ko ngo yaki no hikai nama ba fin sal long brio man brio mo nganget skem babun na pada jungi long ki banget wat ha bible tu la tho kata ka jingkular jong ble ba ka jing shaptin yo ble ka long jing stang jong jing stang kum kita ki aka ken yarap nam ta jong pi ban berkhat ban puson ban ble jingmun aba pidan ha school pidan no no ka jaka ban akalyang jona shwa ban congratulate sehisien balala ban penlong ikan ika school week but government scam bakan school week kan ka job baru shtayo hadu bapindayo ban penkut but kwa ban kentu ya ka management ba hoi nam yo la chu kumayo baru kata ban yarap no kum no hikmat hendrai kanu ka ba ngila pat ban yarap let's say ka ba ngan penyerap ban keren government sini stai ngakloi ban yarap ni kata dia tang kini kentian sehisian kublai shibun kublai syah jangu ipi barat